Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fari jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe onemi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون لما كان الحج من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله وقد يفقد المسلم الاستطاعة بسبب المرض أو الوباء أو عدم القدرة المالية فإن الله شرع لعباده أعمالا وقربات يبلغ أجرها أجر الحج والعمرة فموضوع خطبتنا يدور حول أعمال وقربات تعدل الحج في الثواب إن يتي الله تبارك وتعالى إذن سيدو على ريتيدو غونغا سيونا كانكو الله تبارك وتعالى إذن سيدو جيادو مكو محمد صلى الله عليه وسلم ko jeyaɗo allah ko nelaɗo allah ko yettinine langal o laaɓani moftiɗe reedu haray miɗo wasiyo hoore an wasiyo on kulol allahu tabaraka wa taala ko ɗum o wasi adiɓe e sakkitiɓe yoɓe hulu allahu tabaraka wa taala jaalani llahu wa iyakum min almuttaqin hande inchallahu taala ko yiɗuɗen yewtude oɗo khutba andintina hoore men andintina jama julɓe haray ko golleji e yoga e dewe ɓattorɗe allahu tabaraka wa taala tawa baraji majje fotay o waɗugol hajju ka baraji nde wonno oɗo hajju no jeeya e ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin ɓaawo jihadi fi sabilillah kono hiɗen andi allahu subhanahu wa taala nde o nodduno fi hajju ko wino man istata ilayhi sabila ko wonande hattanɗo hattangol ngol ka mbuuɗi hattangol ngol ka cellal hattangol ngol ka heɓugol mbaɗɗateri ko wawata yaarude arta e njooɓa haray no woodi woɓɓe ɓe masalan ngol hattangol ɗon ɓe wawatangol sabu nawnare walla sabu ñawu walla sabu wasugol heɓugol jawdi haray hande inchallah ɓayɗen andi hajjiyankoɓɓe ɓe yeehi ɓe arti iɗen tori allahu subahana taala jaɓanɓe hajju maɓɓe on ɓe arti ɓe jibinama kadi kesum ɓe udditanama ɗeri daneji ɓe wattike mbasen rawnuɗo hollali noon sa wattike dane o tunatagoy hollali sa yeehi a hajji a arti gasi gasani ko ya hiwu hajju mangu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rew allahu tabaraka wa taala ha ñande mayde ari tawma fulɓe ɓen wiita gooto kontu ko juuli o mayani haray yo allahu subahana taala wawnuɓe hiwde hajju maɓɓe on ɓe wawa jogitade ara ɓe heɓali ko bonnata hajju on amin ya rabbal alamin haray ɓe allahu subahana taala jonni ngantu imma ko nawnare walla si wona ɗum ko ñawu walla si wona ɗum ko wasude jawdi heɓuɗa haray no woodi ɗo golleji inchallahu taala ɗi yewteten ka hutba ɗo hande haray waɗugol ɗi fotay o waɗugol e oɗo hajju haray inchallahu taala heɗitoɗen wa min al amali allati taadilu lhajja fi lsawabi waljaza lal ijza haray noon ko wonɗen e yewde ɗo ko baraji
na wondema haray sa waɗi ɗum ɗo hajju ko wonno ka dande ma gon haray iwi o way ha joni ɗum ɗon farilla on no waali ko waali kono noon ɓay ko hattanɓe ɓen nodda an a hattanali an kadi waɗa yer ko wawɗa kon allah ko moƴƴo so ndaari hay anni e ma on himo wawma yoɓude awalan aqdu niya sadiqa ala adai l hajj fiɓugol anniye goonguɗo e anniye mum on wondema ɗe yahay hajju ɓay hino wadde woɓɓe anniyo wano hikka mi yahay hajju ɓe yaha ɓe sooda ticket on ɓe yoɓa paqueji on fop ɗo yo hewtude allah jettitaɓe no wawi wonde woɓɓe no yimmoɗo kadi yaha ha madina woɓɓe ko madina ɗon allah ƴettitata ɓe hara ɓe hewta yaali makka taw ɓe waɗali hajju o laali sa hewti madina a waɗi hajju hajju no mari waktu alhajju ashhurum malumat woɓɓe no hewtude makka ɓe waɗa umra on ha gayna ɓe fado si waktu hajju on yoni ɓe waɗa hajju allah ƴettita ɓe ɗo e hajju on fof meɗen yiwde te hitande fof kadi waɗay haray si on tigi fiɓi anniye on wondema dey on tigi o hajjoyey ngantu ari falike ɗon allah yoɓay mo anniye on okkay mo baraji waɗɗo hajju timmuɗo haray ko honnum woni dalil on e sidqu niya ma allah ala adai faridati lhajj faqad rawa jabir radiallahu anhu qal kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bilmadinati rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum lmarad haray oɗo jabir o wi men wondino e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e hare wonde go men yaltide e maɓɓe nelaɗo wi onon fewdo ɗo on ardi e an ka hare kono hino madina ton ɓe mana ka saare madina ka kowle worɓe on yahali yahande on taƴali ndeylere si wona ɓen hiɓe wondi e mon kono ko honnum woni ko honnum woni ko haɗi ɓe arugol ko nawnare ɓe mana baraji ɗin ko heɓuɗon kon kamɓe kadi ɓe heɓay ko wannon ko ngantu kamɓe kadi hiɓe jooɗiɗon ɓe inni si tawi tun allahu subahana taala no okkuno men cellal minen kadi min yaadayno e nelaɗo men haɓida e maɓɓe allahu subahana taala hokkay ɓe baraji onon kadi waɗuɓe jihaadi ɓen ko heɓoton kon haray ɗum ɗo e mo ɓeeyo fiɓu anni e laaɓuɗo inchallah si allah wurnima a heɓi ko hajjira a hajjay si ɗum ɗon laataki allah yoɓete anni e ma luñ bugg a waxtaane si suñ xutba bi mooy ay jëf yu nga xamante ne su la yàlla baaxee nga def ko yàlla moom mbiram dafa yaatu yàlla moom ku tabe la mun na la jox yool ak tiyaaba ku nga xamante ne dem na aji màkka waaye loolu nag du tere farata bu nekkoon si sa baat bi ba tey mu ngi fa de waaye xam nga yàlla bu mu wootee aj màkka dafa ne ñu ko mun bi dina ñëw si wérgu yaram mun bi dina ñëw ci alal bu ngay ajee mun bi masalan man bi dafay ñëw nga am waruwaay bu ngay war nga dem màkka yooyu su nekkee ngant am na fa incha allah tey ñu ngi lay baaxee dara lu nga xamante ne bi iznillah soo ko defee incha allah di nga am yool ku dem màkka waaye nag loolu terewul ne lu may wax nii bul wax ne déglu woon naa si xutba bi comme que def naa lii jarul may dem màkka déedéet ku am ngant lañ wax because ñu bëri am na ñu bëri dañ dee bëgg a dem màkka waaye ngant moo leen di tere bu njëkk bi mooy nga fas yéene bu déggu ne di nga dem aji màkka dafa dee am na ku dee yéene pour dem màkka mu dog ticket mu fay package bi yëpp balaa ñuy wax ne first plane dina dem yàlla moom ko laasiya saa gis nañ loolu am na ñuy jóge fii dem ba Madina balaa aj bi di ñëw balaa waxtu aj bi di jot yàlla moom leen am na ñuy egg Makka def seen umra ba pare toog di xaar aj balaa waxtu aj bi di ñëw yàlla moom leen xam nga kooku yéene na ajagul de waaye yàlla dina ko fay yool ku aj Makka yool bu mat sikk léegi ba lan mooy dalil bi mooy jaabir mu ne benn bés ñu ngi nekkoon ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam si benn jihaad ci benn xeex mu ne leen taxaw leen am na ci Madina fële ci dëkk bi Madina ay góor yu nga xamante ne amul benn jéego bu ngeen di dog ak benn doxin bu ngeen di dog walla benn step bu ngeen di def lu dul ne ñoom ñu ngi nekk ak yéen
mooy siit yool bi ak tiyaabo bi waaye lan moo leen tere ñëw mooy feebar xam ngeen su ñooy dem xeex tamit du ñu génne waa dëkk bi yëpp ñu dem am na ay masalan am na ñu feebar comme ñii di liggéey si hospital bi yenn saa ñun dañoo ñëw di julli juma waaye fekk dafa am ku ñu war a dem opéré da ngay gis ne saa kooku lu ko tere ñëw juma mooy ne dafa bëgg a sauver kii yàlla dina ko may yool ki nga xamante ne julli na juma ngir ne ñun ñëpp du ñu mën a bàyyi hospital yi ñu bàyyi sécurité bi ñu dem kon fas yéene bu déggu incha allah yàlla mun na la si may yoolu ku aj Makka. ثانيا المحافظة على صلاة الفريضة في المسجد من الأعمال التي تعدل ثوابها الحج بإذن الله. روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضوء لا ينصب إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. haray duumagol e juulugol waktuuji farillaaji ɗin ka juulirde an ka miskino a ala 600,000 a ala million tati sefa a ala million ji goɗɗi goo 60 go fayi wono Guinée to a heɓaali ɗum ɗon ko yaara Makka salli ko haa moƴƴa si wiyama hayya ala sala ara juula ka juulirde juulida e jama Allah okkete baraji yahuɗo Makka ari Allah ko moƴƴo hombo wolanen ɗum ko nela sallah sallam ɓe wi kala yaltuɗo ka suudu mum hino salligi haa moƴƴi yaltinaali mo si wona juuloygol farilla nelaaɗo maaki baraji makko ɗin on waktu mo ari o juuli ka juulirde ɗon o heɓay baraji waɗɗo hajju mo yalti kadi yahi juuloygol walluha ka juulirde yaltinaali mo si wona ɗum ɗon baraji makko o heɓay baraji waɗɗo umra haray juulugol gayna ɗon ha gayna fadito julde wonde go tawa haala samakala ala hakkunde mum on tigi windete ka deftere nde annanɗa hoorema yimɓe towɓe yimɓe moƴƴana ɓen ka windete ɗon ko ton inde makko nde woni ko windoyte Allah subhanahu wa taala weltan ton haray ɗum ɗo kadi haray inchallah sen nayen juulu ka cuuɗi men tentini worɓe ɓen nayen juulu ka place ji men sen nani hayya ala sala salligo ha moƴƴa yaha ka salligiɗo ha moƴƴi ari ino ɓuri baraji salligiɗo ka juulirde ko wanno oɗa mo wonde laaɓal ha o hewti ka juulirde e ginnal noon si salligi bonirima salligota ka juulirde kono o salligiɗo ka suudu mum ari ha ka juulirde juuli si salminama tun inchallah Allah windante ɗon baraji waɗɗo hajju si tawi woni ko walluha kadi yaltimma yawɗa juuluɗa walluha on ka juulirde an kadi a windante baraji waɗɗo umra a ɗo kadi ɗen wawi nangude ɗon kadi inchallah do no satti ɗo satta ko newi kon haray waɗu kon ñaarel bi mooy ñuy ottu julli faratay si jàkkay si jumaa yi yonent bi sallam mu ne képp ku nga xamante ne génn nga si sa kër si sa néeg waaye fekk yaa ngi ànd ak ji njàpp bu set dara génnewu la lu dul julli farata soo ñëwee si jàkka ji nga julli farata mu nekk fajar tisbar takkusaan timis gee soo paree julli bi yàlla dina la bindal tiyaaba ku dem aji Makka ñun tam nañ góorgóorlu aw ma paas Makka waaye jàkka ji mu ngi fi masjidul Bukhari mu ngi fi uyul hayya ala sala ku génn tamit fekk julli yoor mooy julli bu ñuy julli 9 10 ba 11 ba 12 julli boobu ñaari rakka moo si gën a tuuti fekk dara génneewu la lu dul loolu tamit soo ko jullee si jàkka ji nañ la bindal yool ku nga xamante ne def na umra soo jullee julli nga xaar beneen julli bi waxuloo waxu caaxaan si diggante ñaari julli yooyu dinañ la bind si téere yu nga xamante ne téere yu kawe yi la ñu baax ñi nga xamante ne yàlla def leen sopp dinañ la bind masalan dinañ record sa tour bi ci file boobu tam beneen ngéneel la kon ñu góorgóorlu incha allah
ثالثا صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله حتى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين. روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة. قال أي أنس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. تتبنى الأعمال التي تعدل ثوابها الحج أو العمرة صلاة الفجر في جماعة، خاصة فجر يوم الجمعة من أفضل صلوات الفجر. من الله صلى الله عليه وسلم بولرنا جولا يقول سبك كجماعة جولي دمو جماعة جولا كجولير جوتو دون hino janto inde Allah ha nangi ngem fuɗa nge towa ruƴƴa ɗon darɗe ɗiɗi yalta nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi a windante baraji waɗɗo hajju waɗi umra. Anas wi nelaɗo wi hara ko hajju timmuɗo e umra timmuɗo, hajju timmuɗo e umra timmuɗo, hajju timmuɗo e umra timmuɗo. idan oɗo kadi e hino ni a wawani yaade Makka. ɗo kadi hino ɗo inchallah hay si wonali ñande o ɓay golleji ɗin harayno don, kono dimanche waktu ka yahata ɗon, walla samedi ka yahata golle ɗon, walla juma ka yahata golle ɗon, waɗa ɗum ɗo hay si koye nde yontere nden nde wotere walla laabi ɗiɗi ko nande tawi sifa mum a heɓay baraji waɗɗo hajju waɗi umra. kono benen jeefi nga xamantene dinañ ko jaamo yalla subhanahu wa ta'ala yalla may la yool ku def aj ak umra mooy nga julli fajar ci mbooloo. as-salaatu xayru min an-nawm. nga bàyyi sa kër gi nga jàpp nga génn nga ñëw uyu si nga julli fajar bi ci mbooloo. fajar yëpp bu si gën a am solo mooy fajar ajjuma bii moo gën a am solo, moo gën a am tiyaaba si fajar yëpp. nga Yonent bi sallam mu ne képp ku julli fajar ci mbooloo, nekkul ni sa néeg de. ñenn ñi dañoo foog ne julli fajar waxtu bu ma jógee rek ma julli, déedéet nga toogaat foofu ngay tudd yàlla subhanahu wa taala ba jant bi fenk, nga julli ñaari raka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne di nga am yool ku def aj ak umra. Anas mu ne Yonent bi sallam dafa ne aj ak umra bu mat sëkk, aj ak umra bu mat, aj ak umra bu mat. kon mënuloo dem Makka bii mun nga ko même su nekkee civique bi benn yoon wala ñaari yoon inshallah bii tamit beneen la te hadis bi bu wér la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, axrajahu al imaamu Tirmidi fi sunanihi. kon loolu tam mu ngi noonu. rabian al umratu fi ramadan taadilu hajja. haray buy mi wolanay ɗum minnaha si a heɓani package hajju on a heɓi fi umra yahu hay sey woni koye suumaye. Allah subhanahu wa taala lanndodagoma hanno yaha Makka si a ala doole ɗen, kono umra on sa ittiɗo 200,000 ɗa wawi yahude Makka arta waɗa umra e ramadan. a ala coggu pake hajju on a waɗoyi umra tentinisi koye ramadan. Nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki waɗugol umra e nder lewru korka baraji mum no fotawa waɗɗo umra, bal waɗɗu masalan baraji mum no fotawa waɗuɗo hajju, bal waɗuɗo hajju tawa ko min e makko woni ko hajjidi min nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam. yon ɗum ɗo sa wawata ɗumɗa no woodi yaw ɗa ko 600 and something thousand, ɗo 175 200 dal mi wata inde dalasi 200,000 sa heɓi ɗum ɗa wawi yewde waɗoya umra arta bismillahi taala. Allah ko moƴƴo. idan kon bokk na ci tamit ñenentel bi mooy def umra ci biir weeru koor. amuloo paquet dem Makka aj bi dafa seer waaye 200,000 am nga ko, 175 am nga ko, léegi paquet bi gis ngeen 2 weeks mun nga dem ci biir weer koor bi nga def sa umra. mun na am ne nga defal tamit ñeneen, sa papa bu gaañu ak ñeneen. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne def umra ci biir weeru koor yool bi ak tiyaaba bi dafa tolloo ni def dem aji Makka. yàlla mooy fay. yow munuloo lii nga mun, yàlla mu ne soo ko defee, Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yow soo ko defee ci weeru koor yàlla dina la jox tiyaaba ku dem aji Makka.
walla ku ajando sa ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam xam nga boobu beneen daraja la tamit beneen daraja la kon ñu góorgóorlu insha allahu taala ya masalan umratun fi ramadan ka hajjatun ma'i nelaaɗo maagi umra e lewru suumaye ino fota wa hajjudugol en min nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. khamisan al-adhkar عقب الصلوات المفروضة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر وهو المال الكثير من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا حديث رواه الإمام مسلم. مسيب جلبة ودغل باقيات الصالحات دومو إمو سيسال منام أبي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أجانجي دي أذكارو جدا ويا سبحان الله لا بيشابانتا تيتاتي الحمد لله لا بيشابانتا تيتاتي الله أكبر لا بيشابانتا تيتاتي تمني لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وني تيمدر نلا صلى الله عليه وسلم ويسا ودي دوندو ahebay baraji kadi waɗuɗo hajju waɗi umra e ɓe wi yimɓe miskina ɓe arino ka nela sallallahu alaihi wasallam ɓe wi e nelaɗo jooma jawle en ɓe naɓi baraji ɗin fof minen miskina ɓe ngala ko min heddori ɓe wi fi honnu ɓe wi si men juuli ɓe juulay ɗon meɗen fota si suumay ari ɓe minen men hoori minen miskina ɓen patron ɓen kadi hoora ɗon kadi meɗen fota ala ka men ɓurdi kono no woodi ko Allah jonni ɓe menen ko jonnamen hiɓe jogii jawle ɓe yahay hajju ɓe waɗa kadi umra ɓe waɗay jihad ɓay jihadi kadi ko landi ko jawdi piiro no landi jawdi mbaɗɗa teeri e ko nandata e siwam e yoɓugol yahoɓe jihadi ɓen na ɗum ɓe haɓoyta ɓe ittay kadi sadaka minen ala ko men itta sadaka ɓay men ala nelaɗo maki e on accata mi yeeto on hunde so on waɗi ɗum on waway hewtoyade attinoɓe on e gollegol golleji moƴƴi artiroɓe ɓaawo mo wawata on hewtade si wona ɓe gollu sifa ko golluɗon kon walla ɓe ɓuri on wonon kadi ɓurɓe moƴƴude jogagol baraji ɓen ɓe wuruduɗon si wona golluɗo sifa ko golluɗon kon on waɗay baqiyatu salihat on tuma kisan Abu Salih o wi nde yimɓe ɓeɗo muhajirin iwnoɓe Makka feri yahi Madina ɓe yilti ka nelaɗo ɓe wi nelaɗo patron ɓe ɓen nani ko waaji ɗon men kon ko ɗo noon janngeten wondema islam ala ko wiyete zahir e batin ala wigol ɗum ɗo ko ceerna ɓen tun gollata ɗum ɗo ko taliba ɓen ɗum ala ka l'islam fof no fota hen ter ceerno ma ko watta o waɗa wata on juulu wata on hooru mi tefanoyay on min mi annda taw si mi lumbaygoy ta hoolo hay e gooto wona nene ma wona bamma wona ceerno ma ɓay ɓeɗo tata fof ala jogiiɗo garanti lumboye koɓe waɗi kon waɗi ko gonga noon mi noon e wolande ko fulɓe ɓen wi o ɗaɓɓugol mara no ɓuri andugol ka jogiiɗo on ceerno ma juuli juul si o hoori hoor so hajjoyi hajju so waɗi ko moƴƴi wat mo yooɓi an kadi ɗa yooɓi so yiidoyi alhamdulillah so yiidoyaali golle ma ɗen tefanoy tam ɗum ɗo woni ɗayne alahi nangeɗo ha satta de naɓɓot kono taw on juule ɓayen heeɓi fedde yiɓe minen ceerno amen juula nino mi nelaɗo noon
noddi ɓiɗɗo mum Fatima o wi golludey ka diina gollan Allah mi wawama ƴettande garandi hakkunde ma e Allah dey ɓiɓɓe nelaɗo ɓen fof noon ko Fatima o ɓuuri yiide on si ƴettanali ɓiɗɗo mum garandi min mi ɗaynima ɗo mi wi mi ƴettande garandi mi anda sen yiidoyoyo to sen yiidoyali walla sen yiidoyi oko tawi miɗo ɓiƴaka ɗumanni a holinno noon ko min wallatama no ɗumanni de idan nela salla yirdo nela Allah subhanahu nelaɗo maki zalika fadlullahi yuti man yasha haray ɗum ɗo ko ɓural ngal Allah subhanahu wa ta'ala okkata kala mo yiɗi ko ɗum waɗi jomiraɓe gande wiya jogiiɗo jawdi yettiri Allah jawdi mundi e miskino muññiɗo ɓeɗo ɗiɗo ko hombo ɓuuri moƴƴude ka raɓɓinɗingol ko jogiiɗo jawdi rewiri Allah jawdi mundi ko waɗi noon kala ko miskino on waɗiɗa an kadi a waɗi ɗon fota kono no woodi ko wonɗa e wadde ko ala e wadde ɗum ɗon kadi a feƴƴitoroytomo ɗon haray ɓay ɓeeɗa arti ɓe wiye nelaɗo ko tindinɗon men ko mbagi min wiyay tun subhanallah ɓeya subhanallah nelaɗo wiyano on noon ko ɗum ɗon tun kaɓe annduno ɓay ɓe anndi moƴƴere ɗon kamɓe kadi ɓe waɗi nelaɗo wiyani o woye ɓay onon ɗon ittude sadaka tan waɗe bagi addu salihat ɓe nelaɗo min wi subhanallah ɓe wi subhanallah min wi alhamdulillah ɓe wi alhamdulillah min wi allah akbar ɓe wi allah akbar ɗon kadi min foti ha joni ɗa on ɓe ɓurori men nelaɗo maki zalika fadlullahi yuti man yasha ɗon ko ɓural Allah dey ngal Allah hokkiɓe jawdi ɓe rewirde ndi Allah o yii ko wonɗen ɗo masjidul Bukhari ko kalisi woni ko darni ɗum leydi woni ko sooda o micro ɗo e piiji buy ko jawdi idan ɗum ɗo e haray neɗɗo si o Allah hokkimo jawdi o yettirindi Allah haray ɗon kadi no moƴƴi kon juromel bi mooy baqiyatu salihat bu ñooy def gannaaw buñ julle aka yakkamtina so julle ba nga jeexal waxal subhanallah 33 times alhamdulillah 33 times allahu akbar 33 times nga tëjee ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la mu nekk téeméer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamante ne amuñu alal ñi gàddaayoon jóge Makka dem Madina dañ ñëwoon si yonent bi sallallahu alayhi wasallam di complain ñu ne ñu borom alal yi yóbbu nañ tiyaaba bi ñoom seen masala oppante ci mbiru àllaaxira lañ doon xool ñu ne borom alal yi yóbbu nañ tiyaaba bi yëpp yonent bi sallam ñu ne leen lu xew mooy leen ñun suñ jullee ñoom dinañ julli ñoo si toll su or weer koor ñëwee suñu ooree ñun miskine ñoom tamit dañooy oor comme foofu dañ toll waaye ñoom yàlla daf leen séddee daf leen jox alal dañooy dem aji Makka def umra ñun mënuñu am xaalis bu ñooy demee Makka naka la ñooy def dinañ génnee sarax dinañ def jihaad loolu yëpp xaalis la ñun amuñu xaalis ñun lan la ñooy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne def leen baqiyaatu saalihaat bi maanaam loolu soo leen ko defee di ngeen am yool yu ñu wax nii ku dem aji Makka def umra kuy génnee xaalisam di maye yow tamit soo defee baqiyaatu saalihaat di nga am yool boobu gannaaw buñ ko waxee ba pare bu mu leen jàngalee baqiyaatu saalihaat borom alal yi tamit ñu dégg loolu rek ñoom tamit ñu commencé ñu delluwaat si yéen sallam yéen luñ ñu joxoon de borom alal yi tamit ñu ngay def baqiyaatu saalihaat yéen bi sallam ne boobu de ngéneel yàlla daf koy jox ku mu ko ne lu ma doon wax bi mooy diina bi amul ne lii sëriñ yi lii daganal na sëriñ bi mu def ko waaye taalibe bi dafa xaraam ci moom parce que ñenn ñi da ngay gis sëriñ bi di nuyu jigéen bu nga xamante ne nekkul jabaram te waru koo nuyu nga foog ne loolu dafa dagan si sëriñ bi yow si taalibe bi dafa xaraam déedéet lu xaraam si taalibe bi xaraam na si sëriñ loolu amul foofu wala bu leen julli bu leen woor man dinaa leen garanti ndax yow jàll nga bala ngay garanti su ma la waxee dinaa la yóbbu fi State House dugal la State House doo ko mun a duggee nii de baro mii ci boppam fii pour nga gis ko problème la sakantuma yawmal qiyaam State House dafa yomb pour dugg palais bi dafa yomb pour dugg am na step yu bëri yu ngay jaar boobu moom palais àdduna la fii la State House bi àdduna la yawmal qiyaam aljanna bi te mu ngi am ay malaayika mu ngi am wax na la nga def yu bëri sëriñ bi mu ne la bul julli man jullil naa la nga bañ a julli ndax di nga daje ak sëriñ bi loolu mooy wax ji jullil ooral jaamul yàlla nga yóbbaale gis nga suñu lay suul yow rek la ñooy suul sa jëf bi ngay yóbbaale sëriñ du la mun a garanti dara sa papa du la garanti sa yaay du la garanti sa sëriñ du la garanti lu ñu def rek defal nga yóbbaale moo wóor moo wóor de saadisan at tabkiiru li salaatil juma
haray en raɓɓinɗinto dawgol yahugol juuloygol juma tentini fewndo ka naangi ngen wuli ɗon kadi no jeeya e ko allahu subhanahu wa ta'ala hokkata on tigi baraji waɗɗo umra haray nela sa sallam ɓe maak inna lakum fi kulli jum'atin hajjatun wa umra fal hajjatu al hajir lil jum'a wal umratu intizaru al asri ba'da al jum'ati nela sa sallam ɓe wi no wodani on e kala juma hajju e umra on heɓay ɗon baraji waɗugol hajju e baraji waɗugol umra hajju baraji hajju on ko yaltugol fewndo ka nangue wuli ɗon araygol fewndo marasi wano hella 1 walla 12 ɗon e ɗumata e nangue no wuli kay ɗon andi ka dowriji to ko seppugol joni Allah walli en juulirdaji ɗi no heewi koñ mo yiiɗa o juma no woodi kono ɗen andi aran ɗum hari nano no woodi seppaynoɓe leere tati sewtoya ka miside no jogui baraji molnade woɓɓe sa iɗen andi ka dowri coñci ɗi seppirtaɗi e coñci ɗi juulirta juma ɗi wonta gotum par ce que ɗiɗi aray ɗi loppike patak ngulendi aray ɗi lammi par hewta lootoɗa noon ka miside ɗon walla ka caangol sakkitingol on tuma noon sansoɗa sewtoya ka miside nelano maki on juma ɗon mo yahuɗa ɗon e gennangue wulgue seppuɗa ɗon a heeɓi baraji waɗɗo hajju allah ko moƴƴo allah hokku en haray kadi juma on ka alansara si tawi woni a juuli juma on ka alansara a jottike ɗon ɗa janto inde allah ɗen andi no woodi waktu ka sa duyke allah jaabinayi si tawi woni a duyke ɗon allah jaabinayi ɓe wi waktu ɓurɗo moƴƴude on ko hande ɓaawo alansara on ɗon kadi sa waɗi ɗum ɗon a heɓay baraji waɗɗo umra saabi an qada'u hawaiji nnas yaltugol hunta kadi haajuji yimɓe ɓen neɗɗo maporaɗo daroɗa e haaju makko on ha o hunto ande makko nden tawa ko ande ma daroɗa ha haaju makko dagi ɗon o hunto allah hokkete kadi baraji masalan yani waɗɗo hajju waɗi masalan yani umra nelaɗo maki sallah sallam man zahaba fi amrin li akhi l muslim fa qudiyat hajatu kutibat lahu hajjatun wa umra wa in lam yuqda kutibat lahu umra faqad iktasaba hajjatan wa umra wa na haray nela sallah alih w sallam oɗo hasan wi ɗum ɓe wi nela sa sallam ɓe wi kala yahuɗo e haaju musidɗo mum julɗo o dari allah waɗi ha haaju on hunti o windante baraji waɗɗo hajju e umra si haaju on huntaki ɓayna kanko huntata haaju kan an ko wonanma ko waɗugol sabu on o windante baraji waɗɗo umra idan ɗum ɗo nela sallah alih w sallam jannunoɓe no jeeya e ɗin golleji ɗon ɗiggal ngol nene e baaba ɗiggal ngol nene e baaba ɗoftoɗa nene ma ɗoftoɗa baaba ma gollanaɓe wa wannon gorko goto arino wi nelaɗo miɗo wawi miɗo faala wadde jihadi kono mi hattana waɗugol nelaɗo maage ene jinnaɓe ma ɓen goto no heddi o wi eyi nene an no heddi nelaɗo maagi haray yahu masalan ɗiggana nene ma sa waɗi ɗum haray fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid haray a waɗi hajju a waɗi umra a waɗi jihad fa iza radiyat anka ummuka fattaqillaha wa birraha haray yahu si hula allah si tawi nene ma weltanikema haray hulu allah ɗiggana nene ma a heɓay ɗon baraji hajju a heɓay ɗon baraji umra a heɓay ɗon baraji waɗɗo jihad taasi an yani hudur majalisil ilm yawgol kadi ka jangete ton ka juulirde walla ka lekkol walla ka duɗal woni ko bimbi walla kiikiiɗe ɗum kadi mo dawi ton o heɓay baraji waɗɗo hajju waɗi umra timmuɗo nam debbo kadi moƴƴintinagol moodi mum labintinano moodi mum ɗum kadi koye dewal allahu tabaraka wa taala woni ko jeeya debbo on hara o wonali moninowo moodi makko o parano moodi makko o woncita suudu ndun o labintinano moodi makko ɗum kadi o andi ɓe innayi e dewgal ko rewgol allahu tabaraka wa taala ɗum kadi mo wawi ɗon heɓude baraji waɗɗo hajju e kañum may umra kono fuñoy jeehale mooy teeladem juma waxtu bu naaj bi tànge soo ñëwee juma si waxtu boobu yàlla subhanahu wa taala daf lay bindal ku def ku dem masalan yani aji makka te tamit suñu jullee takkusaan bésu ajjuma nga toog fa di ñaan yàlla di tudd yàlla subhanahu wa taala ba jant bi soo incha allah boobu tamit li nga am tiyaaba ku def umra kon loolu tamit mun loo dem makka waaye mun nga def loolu taxaw di toppatoo aajo nit ñi di leen ko fajal am nga sa mbokk dafa feebar ñu ne dafa soxla deret ngay wër di ko utal deret wala dafa am problème dañ ko téye ngay toppatoo mbiram ba soxlam bu nga xamante ne munu ko fajal boppam ba mu faju su fajuwee yàlla dina la bindal ku def aj
waaye soo taxawee tamit te sottiwul ba tey yàlla dina la fay tiyaaba ku nga xamante ne def na umra kon loosis amul foofu tamit toppatoo say ñaari waajur di leen defal lu nga xamante ne daf leen di kontaan loo doo nekkuloo ndongo bu nga xamante ne toujours dañuy oo sa papa ci police bi tey ñëwal fii téye nañ sa doom bi mu ngi am taay bu mu doon jaay yóbbu nañ ko mayel tu toujours yaa ngi dugal sa yaay ci problème sa papa ak ci problème waxuñu ñooñu ñi nga xamante ne sa yaay lan la bugga nga ñëw nga toppatoo ko sa papa lan la bugga nga toppatoo ko ba mu bég mu kontaan ci yow loolu tamit mënuloo dem Màkka yàlla daf lay jox tiyaaba ku dem aji Makka wala ku dem def umra am na keneen ku ñëwoon si yéen di sallam mu ne man de bugga naa dem defi jihaad waaye maslan awma kattan bi yéen di sallam mu ne ndax sa waajur yi am na kenn ku dund mu ne waaw suma yaay mu ngi dund yéen di sallam mu ne demal nga toppatoo sa yaay soo defee loolu di ko liggéeyal di ko def ba mu kontaan fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujaahid yow def nga aj def nga umra def nga jihaad yool yi yëpp yàlla dina la ko fay kon bu ñu merloo suñuy waajur yi si sa waajur yi suñ kontaanee rek yàlla dafay kontaan suñ la meree rek yàlla daf lay mere ñu bàyyi xel ci loolu beneen bi tamit mooy dem ci béréb fu ñooy jàngalee xam-xam ngay toog foofu di déglu wala di jàng boobu tamit yonent bi sallam mu ne képp ku xëy dem si jàkka nga yóbbuloo foofu lu dul jàng wala ngay jàngale di nga kaana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu man gada ila al masjid la yuridu illa an yataallama xayran aw yuallima kaana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu kon da ngay am tamit aj yoolu ku def aj fekk aj bi tamit dafa mat kon loolu tamit nañ góorgóorlu ñii di dem ci daara alquran yi ñii di dem si islamic school yi di jàng di jàngale ñoom tamit incha allah yàlla dina leen fay tiyaaba ku def aj ak umra fu ñooy mujjee ci xutba bi mooy jigéen tamit muy bégal jëkkëram ci li nga xamante ne dafa dagan muy sangu di sol di toppatoo jëkkëram di toppatoo néeg jëkkëram di def cuuraay di lal loolu si jaamu yàlla la bokk bu ñu foog ne loolu ci taaxaan sëy jaamu yàlla la ci la bokk sa jëkkër su kontaanee sa mbir rek te yàlla kontaan incha allah loolu tamit dinañ la may yool bu nga xamante ne dem na defi aj wala def umra kon jigéen ñi tamit seen yool mu ngi ni lii lañ amoon tey incha allah si xutba bi rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin واجعلنا للمتقين إماما اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل دولة غامبيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Rijangeng item majjere mo janga hande no ani Fori jangeng item majjere mo janga hande no ani Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi Rijangeng item majjere mo janga hande no ani Fori jangeng item majjere mo janga hande no ani Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe